Et plugulum, quoi. Et plugulum, brezhoneg. Et plugulum. Pardon, mu. Ah, mais... Arabado bar faziou... Non, mais guire o pegur e lavar plugulum e galeg a plugulum e brezhoneg. Plugulum e brezhoneg. Gant ar brezhoneg ez a entamik pelor an trao. Ya e plugulum ez oa daou bardoun. Unan evit gouel an dreindet. Hag an enial evit... Nous on ket penans e veze lavaret la visitation e brezhoneg. Dan daou a viz gwere. An dreidet a depante eus pask. Neuze evit gouel an dreidet e oa ar pardoun mut. Neuze d'ar zulze pa doa amzer hag ar meret a gave amzer a tao. Et teuen varoz roat, a no doa ket da varvaliat betek ar chapel. Mut o doa da jom a goude pa oan em gavet er chapel en em lake varoz aolin hag erian troa dro d'ar chapel varoz aolin a d'antre de gwech ezean er chapel hag e lavaren er chapelet Ave Maria e vel just. Goude pa oa deuet pa veze lavaret ganto ar chapelet e teuen er meaz a dare hag er teir gwechal trovadro ar chapel. Ar c'hoaz er vechal er chapel, er chapelet a teir gwech al vardro ar chapel hag e goude pa oa great an drare e oan pardounen evit ar bloavezh hag o doa hag e c'hellen kozeal evit gwir pigure oan pardonnet. Mez pa deuen d'ar chapel varoz roat pa oan o ton no doa ket gir ebet da lavaret. Neuze a real a oa va riblen an en hag o c'hober goap outo hag o lavar hag a klaske la kad an ero da gozeal figur evelse ne vichen ket pardonnet evit ar bloaz. Neuze an drare a zo kredi a rand bez a learioù emeus gwelet ne oa nimi de plugulum e veze an drare. Ez ar minounez din deus lavaret din e oa ie e kalot e doa great an drare tro an tro da ar chapel er vech evelse pa oa bihan. Neuze an inial a oa ar gouel mior ar gouel krestien. Neuze e veze lavaret kredi a ran e oa teir o fern deus ar mintin. Unan abred kenan, an eil goude pa oa 16 eur, vardro 16 eur, a goude en overn abred evel ar gwelioù evit evel a zulvez al. Neuze ar muiañ c'helle a ye da an overn bred evel just, a oa meaz eus ar chapel e veze lakiat entamik serzh a zo e chapel pratkoù ez eus entamik evelse hag an aoter a veze lakiat en nuel e viche gwelet gantoù d'an dut. Neuze an overn bred a veze e barz ar chapel a goude e veze tenet ar bankeier eus ar chapel a lakiat trovardro eus ar chapel. Neuze endervez-se n'an doa ket skol ni. Piguir ar skol a veze betek ar pemzek a viz gwere. Non, a viz gwere. E bloaz echousse. Ne oa ket deuet c'hoaz ar giz da zere ar skolioù e mis mez even. Neuze a vugale a deuie d'an overn tout d'an drare gant tokou nous ket pe se blouz pe traoal
nous évésé en Auvergne-Brasse, Varantoun-Brasse, à Vichou évésé en Escope-Ganéum, Vicente Seité, Vichoual, Niwaket, nous mur à Bélé, Mestra évite Lavarette en Auvergne. Nous en Auvergne, il y avait un tamil Varantoun-Brasse, et deux cantiques avec canet Hervech évite en Auvergne-Brasse, à Hervechal évite Argus Pérou, à Goudelaine, nous Gus Pérou, à Nilis et Plougoulm, à Zoenuel et Quinver Chapelle Pratcoulm. Nous tué à Pénance à procession en Nilis. Et soit Banielou, nous Baniel Genta et Oaïvit, arrêt au doigt gréat au communion bien de Seydlois, une en évitar portrait, une en évitar mérite. Goudé tué arrêt à doigt gréat en deux églois. Goudé tué et tué arrêt à Wadimese d'Erglois, Gonner Delouen, au Tougen Delouen. Goudé à Pautret, d'Imezet. A Goudé tué à Arbaniel Bras, gant arrêt au doigt gréat à Wayat en Armée. Nous à Argus Pérou, à Badé Pelle et Videra Bugel. A Goudé à Gouel en Tamik, Gouel gant stand Trou. À Garau, Ewa, je croirais qu'il y a Andrase, Awa, Andra et Andra. Des dénus évitar, portrait de nous ont pénance et visé Farid. Mais évisé nous ont pénance et visé la Chelavarette et Bresounek, tire à la carabine, tout dans la à Goudé Argus Pérou, nous à Roisette et à Croirie P. Boulou, P. Kiliou, P. Trawal, à Garmeret et à Ever Borné Café, Nostalériou et Kichen. Oh, Gwyn Rust, Christophe.